салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. чанд вақти охир сару садоҳо дар мавриди тарки дастаи Манчестер Юнайтед кардани Криштиану Роналду зиёд аст ва ба истилоҳ тақдири легендаи футбол барои мухлисон чун муаммои то ҳол пинҳон аст. ахиран дастаи англисӣ бо оне ки португалӣ Олд Траффордро тарк мекунад сулҳ кард ва аз пофишорӣ барои нигоҳдошти ӯ даст кашид. ба иттилои пойгоҳи хабарии The Sun, дастаи Манчестер ба хулосае омад ки дигар наметавонад зидди хоҳиши футболбоз барояд ва хостори ҳарчи зудтар аз муноқишаҳои қазияи Роналду халос шудан мебошад. баъди машварати охирин ба раҳбарияти бошгоҳ, сармураббии нав Эрик тен Хаг ниҳоятан фаҳмид ки ояндаи бошгоҳро бидуни Роналду бояд ба нақша гиряд. қаблан хабар дода шуд ки Роналду бояд рӯзи 4 июл ба тамрини даставӣ ба сафи девҳои сурх мепайваст, вале ӯ то ҳол ба базаи тамринӣ наомадааст ва сабабашро дар мушкилиҳои вазъи оилавӣ шарҳ медиҳад. аммо расонаҳои хабарӣ ва инсайдерҳои боэътимод ҳар лаҳза сари мавзӯи трансфери футболбоз ҳарф мезананд ки гӯё Роналду аз сиёсати трансферӣ ҳайати даста ва вазъи феълии бошгоҳ дар чемпионати Англия норозӣ аст. аз ин рӯ ӯ мехоҳад дар ин равзанаи трансферӣ ба бошгоҳи пайваст шавад ки имкони дар мусобиқаи Лигаи чемпионҳо бозӣ карданро дорад. таи 3 рӯзи охир нисбати ояндаи футболбоз ва гуфтугӯи ҷониби ӯ бо дастаҳои топи аврупоӣ дар расонаҳои хабарӣ маводҳои зиёд нашр мешавад ва охирин иттилоое ки нисбати ин мавзӯъ нашр гардид, ин аз ҷониби агенти футболбоз Жорже Мендеш пешниҳоди ҳамкорӣ кардан ба дастаи Барселона буд ки гӯё дирӯз Мендеш бо президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта гузариши Роналдуро ба дастаи Барселона миёни худ муҳокима карданд. ҳатто инро худи президент тасдиқ кард ва гуфт ки бале ин рост аст ки ман бо Мендеш хӯроки шом хӯрдам. ман чизеро истисно намекунам, чун ин ба манфиатҳои бошгоҳи мо мувофиқат намекунад. он чизеро ки Мендеш ба ман пешниҳод кард ба шумо тафсилот намедиҳам ва фақат ҳаминро мегӯям ки барои ман бо ӯ хӯроки шом хӯрдан ва вазъи бозори трансфериро мавриди муҳокима қарор додан хеле шавқовар аст, иброз намудааст Жоан Лапорта. аммо президент нагуфт ки воқеан Мендеш Роналдуро барои ҳамкорӣ бо Барса пешниҳод намуд ё не. гузинаҳои дигар ба ҳайси довталаб барои харидории Роналду аз рӯи фарзияи расонаҳо хеле зиёд аст. дастаи Челси бар замми муқобили ин гузариш будани Томас Тухел ҳоло ҳам имкониятҳои харидории футболбозро муҳокима мекунад. дар ин баробар дастаи Рома ва Наполи аз серияи А Италия номзадҳои асосиянд ва Оливер Кан иҷрокунандаи вазифаи директори дастаи Бавария аллакай даъвати Роналдуро ба дастаи олмонӣ рад кард. ба сармураббӣ писанд наёмадан, аз ҳамкорӣ даст кашидани дастаҳои топ, сарсону саргардон ва дари ҳар дастаро куфтани агенти футболбоз маънои онро дорад ки Роналду боре ҳам таҳти гимни Лигаи Аврупо ба майдон набаромадааст ва намехоҳад. мисле ки майдони бозори трансфери тобистона боз ҳам гармтар мешавад. иттилои навбатӣ аз баргашти нобиғаи дигари футбол Лионел Месси ба дастаи Барселона. ин хабар ҳоло сархати расонаҳои хабарист ва дар телевизионҳои варзишӣ махсусан шабакаи машҳури Эл Чирингито ин мавзӯъ хеле зиёд матраҳ мешавад. Лео Месси ба Хави занг задааст ва дар суҳбати телефонии онҳо имконияти баргашти футболбоз ба собиқ дастааш мавриди муҳокима қарор гирифтааст. инро журналисти телевизиони Эл Чирингито Эдуардо Инда расонаӣ кард ва изҳор дошт ки Месси ва Хави бо ҳам муносибати хуб доранд ва якҷо ба гирифтани ҷоизаҳои зиёди футболӣ даст ёфтаанд. Месси худро дар Париж нороҳат ҳис мекунад ва чанд моҳи аввал дар меҳмонхона зиндагӣ мекард ки аз ҳамон вақт ҳоло ҳам аҳлу оилаи ӯ ба фазои Фаронса мутобиқ нашудаанд. ба иттилои инсайдерҳо занги телефонии Месси Хавиро хеле хурсанд кард, вале сармураббӣ хостори он аст ки агар воқеан амалӣ намудани ин гузариш имконпазир аст, пас худи президент вобаста ба ин масъала бо Месси ба робита барояд. тибқи хабарҳо Лапорта то ин дам Мессиро занг назадааст, вале чунин ба назар мерасад ки баъди рафтани аргентинӣ муносибати онҳо андаке муташанниҷ аст. журналисти дигари телевизиони Эл Чирингито ва собиқ футболбози дастаи Барселона Лобо Караско иброз намуд ки вобаста ба мавзӯи Месси иттилои дигар дорад. ӯ иброз дошт ки тибқи маслиҳатҳо Месси дар равзанаи трансфери зимистона ҳатман ба сафи каталониҳо ба истилои хуш мешавад ва ин равзанаи трансферӣ ҳоло аз ин гузариш чизеро мунтазир нашавед. намедонам дигарон чӣ андеша доранд, вале ба назари ман чунин мерасад ки дар охири кино Роналду ва Мессиро якҷоя карданиянд. чаро Фрэнки де Йонг то ҳол ба дастаи Манчестер Юнайтед гузариш накард?
طبق نقشه و خبرهایی که قبلا نشر شد، دسته منچستر با تشکیل یک معرکه پرشکوه در اولد ترافورد روز سه‌شنبه باید فوتبالباز هلندی را به مخلصان معرفی میکرد، اما از سنگ صدا است و از این مراسم نه. هفته گذشته دسته‌های منچستر و بارسلونا برای گزارش فرانکی دیونگ با مبلغ 65 میلیون یورو و 25 میلیون دیگر به صفت بونوس به موافقه رسیده بودند. طبق اطلاع د تلگراف، گزارش دیونگ به منچستر یونایتد با سبب‌های زیاد به تأخیر افتاد، زیرا دسته کاتالونی از حساب مبلغ گزارش و پرداخت مزد معاش و مکافات پولی از فوتبالباز هلندی قرضدار است. این هم در حال است که سال گذشته بنابر سبب‌های تاثیر پاندمی به بودجه دسته بارسلونا، دیونگ راضی شده بود تا پرداخت مبلغ با تأخیر گذاشته شود. با اطلاع منبع، معاش سالانه فرانکی دیونگ در بارسلونا با 14 میلیون یورو برابر است. موسم 2020-2021 فرانکی دیونگ با موقتا کاهش یافتن معاشش راضی شد و دسته بارسا 11 میلیون یورو فوتبالباز را پرداخت نکرد. در این برابر سال گذشته نیز 5 میلیون یورو دیگر از حساب معاش با فوتبالباز مذکور پرداخت نشده بود که جمع دسته بارسلونا از این فوتبالباز مبلغ 16 میلیون یورو به قول قرضدار است. همچنین نیلونوریا 4 میلیون یورو دیگر از حساب بونوس قرضدارند که طبق شرطنامه فرانکی دیونگ در حال این مبلغ را به دست می‌آورد که در بیش از 60% بازی‌های دسته اشتراک داشته باشد. خلاص بارسلونا مبلغ 20 میلیون یورو از یک فوتبالباز قرضدار است که صد راه گزارش دیونگ به منچستر گردیده است. برای پرداخت 20 میلیون یورو قرض پول ندارند، باز با لواندوفسکی، رونالدو و محمد صلاح دهان میزنند. فدراسیون فوتبال سیرا لیون تحقیقات را در مورد دو بازی هنگاموی آغاز کرد. میدانید به اصطلاح چه پرابلم است؟ در چمپیونات فوتبالی این کشور دو بازی پیش از آخرین دور با حساب‌های حیران کننده خاتمه یافتند و این میان کارمندان فدراسیون فوتبالی کشور شبهه به میان آورد. دسته‌های گالف و کاخونلا رنجرز خالهای برابر گرفتند. دسته گالف تیم کوکیم و لیوان را با حساب 91-1 شکست داد و کاخونلا رنجرز باشد دسته لومبب یونایتد را با حساب 95-0 مغلوب نمود. حساب بازی‌های مذکور برای چمپیونات این کشور رکوردی به حساب می‌رود که تا این دم تاریخ بشریت یاد ندارد. در قسم اول بازی‌های حساب دیدار گالف و کاخونلا رنجرز 71-1 بود و حساب بازی دیگری 2-0. در هفته بازی میان مخلصان و مسئولین دیگر شبهه به میان آمد و در حال داور میدان را عوض کردند، اما وضع تغییر نیافت. فدراسیون فوتبالی کشور به آن خاطر تحقیقات می‌گذراند که پیش از بازی میان تیم‌ها مصلحت نشده باشد. حالا از نتیجه تحقیقات چیزی معلوم نیست، ولی دلم به دسته شکست خوردن نه، بلکه با آنها می‌سوزد که زحمت زیاد کشیده 95 گل زدند. حلالتان بود. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.